lapha ekhaya usakhumbula yini ukuthi mdamane uphume emanzini athi ubhabhathiswa wathini owayekuyala usazi usakhumbula yini ukuthi njengoba ula yini owazoyenza usenza khona yini owazokwenza lapha ekhaya kuphuza utshwala awukaphuzi awukaphuzi utshwala lapha ekhaya Imbhalo 6 verse 2 uJehova washo kuMose ukuthi khuluma kuba Israyeli uthi kubo uma owesilisa noma owesifazane ezahlukanisa akafunge isifungo sobuNazaretha uma owesilisa ithi uJehova wathi kuMose uma owesilisa noma owesifazane eseqoma ukuzahlukanisa nomhlaba akafunge isifungo sobuNazarethe afike esinye isifungo ngaphandle kwesobuNazarethe azimisele kuJehova ithi makazimisele kuJehova usewasifunga isifungo sobuNazarethe wenzani manje awukaphuzi utshwala ukuhamba kwakho kuqondile kufanele uNazarethe kufanele ukuthi uyongena emzini oyingcwele wasezulwini asivuselelana akazahlukanise newayini mawuzahlukanise newayini notshwala obubukhali lapha ebandleni lasebuhleni bamaNazarethe lapha kukhona khona inkosi yethu unyazi lwezulu mazahlukanise notshwala usakhumbula wathini wayekuyala khona ku-23 kuyekuthiweni ku-23 usakhumbula ku-14 kuyakuthiweni ku-14 nisakhumbula ku-25 kuthiwa angaphuzi ubumuncu bewayini nobumuncu botshwala siphuzelana utshwala utshwala busabuyi ngo-reverse manje sebuya nge-forward kunemicimbi emakhaya kithi oweNazarethe yiNazarethe neNazarethe kunetafula elenziwayo izodloba ibrand le ngeke ngiyibone lapha ubani osuke ezodla ibrand laba bantu babone sebegedeza kakhulu bebe ngamaNazarethe obani ade bedla ibrand le yadi lapha kule tafula le alikho ngakini letafula idloba incwadi esiyifundayo ithi akazahlukanise nani notshwala ya funda mntana angaphuzi amanzi ezinhlamvu zevini angadli izinhlamvu zevini ezimanzi nezomileyo yeah zonke izinsuku zokuzahlukanisa kwakhe akakudla lutho olwenziwe ngevini noma izinhlamvu noma amakhasi angithi phela abantwana benkosi enkulu sithe uma sifunda la athi uma
wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa akafunge isifungo sewenza isifungo waphakamisa isandla wathi mina ngisawuphinde ngiphile impilo yasemhlabeni kwenzekani manje kulaya amathende lawa nangakina khona ngiyazi lokutshwala obusuke bulapha naphuzoba la amasayidi asuke lapha naphuzoba la ubani waphuza asivuselela ithe incwadi esifundile yathi asiyalane yebo baba izinsuku zonke zesifungo sokuzahlukanisa akangaphuculi ikhanda lakhe kuze kube sekupheleni kwalezo zinsuku zokuzahlukanisela. Inkosi enkulu yalapha ebuhleni bamaNazarethe inyanga yezulu yayithi abakhonda amakhanda abeyosuke emaceleni levo uyithathe imvumo yokuthi ukunda amakhanda ukunda ilevo yinini lapha uzofundisa khona ingane yakho ukuthi lapha ekhaya kuhanjwa ngomthetho yinini lapha uzokwazi ukuthi ufundise ingane ukuthi umthetho walapha ekhaya uthi mangagundwa uma ngabe kuwuwe ovela uthatha ingane ngoba ngisho esikoleni akusavumelekile ukuthi izingane zigunde ithe incwadi esifundile ithi masiyalana usekhona nimfana uyakuba ngcwele ithi uyoba ngcwele ayeke isihluthu sezinwele zekhanda lakhe sikhule ithi uyoba ngcwele ngoba kuyobeyekile isihluthu sezinwele zekhanda lakhe sikhule zikundelani ingane boma zikundelani ingane boma uma ungabuza nje ukuthi mntanami ukunde obani uma